uzaruta Adiri? Ninde waruta Adiri se? Icyo nzi icyo ni kimwe. N'iyi kipe fande wacu rishari. Na fande rishari yayitoza. Ubwo muturekere fande ayitoze. N'ubundi arayishoboye. Namutoza nawe. Icyo nzi ni kimwe. Nawe dushaka. Adiri ibyo yakoze turacyabishima kuva twabera kuva twabaho n'izina ry'Imana babwe na fandi yewe abakiri dufite. Yes tubaha ikaze hano ku ISANO Media. Niba uri mushyashya kandi subscribe masuze umuryango mugari w'abanyesano Media. Turashimira abantu mwese mwadufashije tukaba twabashije kugira ku ijana bya subscribers. Mukomeze mubane natwe uburyo mukundamo ibintu byacu, natwe nibwo dukunda uburyo tubikoramo. Uno munsi twagarutse Kimihurura, sinzi ukuntu nikojeje Kimihurura, mbona abafana mu burakari bwinshi. Izina ryabaye Adiri Ahmed. Adiri Ahmed ni inkuru yatangiye gucicikana mu minsi iri imbere, bavuga yuko Adiri yaba ari mu biganiro n'ikipe ya APRFC. Gusa Adiri nta kintu yatangaje ndetse na APRFC nta kintu yigeze itangaza. Gusa nyuma y'aho abafana bakoze imyigaragambyo hashize nk'amezi ndakeka ari nk'atatu, baririmba stade yose ngo Adiri wacu. Uno munsi APRFC maze gutsinda ikipe ya Muhazi nabwo byongeye, bavuga yuko nta mutoza bafite, bavuga ko bishakira Adiri wabo. Rero amakuru tukirimo dushakisha twizeye neza nuko Adiri Ahmed impumuro ye iri Kimihurura, ndetse ko vuba ngaha turagiye kumwakira ku kibuga cy'indege. Adiri Mohamed Radi ni umuhanga pe, turabyemera, ni umuhanga nubwo atandukanye n'ikipe ya APRFC nabi, ariko yasize ikintu cyitwa urukundo mu bafana. Yarabakomvise, kandi murabizi abafana nibo ba nyiri ikipe. Yarabakomvise Adiri Ahmed, niyo mpamvu kubera abafana umuhumeko w'Ikimihurura urahari byo 100%. Amakuru yo arahari. Nukuri ndanezerewe rwose, umva ubu ngiye gutahana intsinzi. Nukuri ngiye gutamvuza vuzera yanjye. Nukuri nubwo tudatsinze 2 ariko turatsinze tubonye amanota. Nukuri ndanezerewe, ngiye kugenda nishimye, Imana ishimwe. Match nayirebye ako ngenda babaye cyane nk'umufana wa APR. Jye twamugisha budu ekenya mukandagira, sibyo? Genda babaye cyane. Nago ikipe nago ari yo kunganya, nago yo gutsinda igitego kimwe Muhazi, sibyo? Muhazi nago no kwitsinda igitego kimwe. Ubonye ko aho bigeze abafana kwiseye gusimbuza. Mbawoma mbabyamunire kuki tamukuramo, sibyo? Reba hanze abakiyare nka ba muzungu, sibyo? Muzungu agiyemo ubona ko bitangiye guhinduka, sibyo? Murakoze cyako ngenda babaye uramutoza, nago tumushaka mutoza dufite kabisa. Reka mbabwize ukuri uretse ko kabi naho kajya. Ni izina ry'Imana iyi kipe tsinze Muhazi, ariko nubwo ninyitsinze ntago nyitsinze ku kigero nashakaga. Mumbabare muravuga ahubwo se ninde uzaruta Adiri? Ninde waruta Adiri se? Icyo nzi icyo ni kimwe. N'iyi kipe fande wacu rishari. Na fande rishari yayitoza. Ubwo muturekere fande ayitoze. N'ubundi arayishoboye. Namutoza nawe. Icyo nzi ni kimwe. Nawe dushaka. Adiri ibyo yakoze turacyabishima kuva twabera kuva twabaho n'izina ry'Imana babwe na fandi yewe abakiri dufite barahagije. Abakiri uwabaha fande wacu byibura fande yabatoza bagatwara igikombe cya shampiyona. Fande wacu yatoza peri agatwara igikombe. Ariko ibyo kumbwira ninde uzaruta Adiri? Ninde waruta Adiri? Murakoze. Turababa nubwo tubonye igitego ariko turababa kimwe. Turababaye igitego kimwe kuri Muhazi. Muhazi ni ikipe iri hasi cyane. Igitego kimwe. Ibitego 5 byo banyitarengeza. Umufana wa mukandagira mu kibuga kikasi imitutu.
igitego kimwe guhatana na Muhazi twashakaga bitanu reka nango message yacu badushakira umwata gukomeye ufite amahoro nashoboye n'amadusi rero nawe ntago ari mwiza muceceke umva igihe uko mbibona sibyo umutoza arashoboye sibyo ariko abakinnyi dufite nta kigenda nk'amadusi nawe nta kigenda bazana umukinnyi sibyo umwataka urenze amadusi turashaka kumenya ikipe tuzana abakinnyi ibitego bine yagiye ikipe yatsinze ibitego bine baduraga ibintu yakinnye biriya rusura ntabwo twabyishimiye igitego kimwe uziko maze twakabona ko twayitsinze ibitego bitari munsi ya bitatu ikipe yatsinze ibitego bine yayindi yakinye nta n'uza arazamu reka ntibaterebera tukaducana abafana nitwe twitoreje umukino iyo tudasimbuza ntabwo byari kubaho yari yabyibagiwe nitwe twanagize gutya iyo tudakora rampurasoma nta byari kubaho yari yabyibagiwe twatanze imisanzu nitwe twitoreje umukino iyo tudasimbuza nta byari kubaho Adiri wacu umusaza nagende Arisene yimenye boro hariya Arisene asubira muri reyo Adiri wacu